ukuthi ngoba ngiphume ungekabume nathi siyakhathala ngoba yebo ugadela siyefuna wena ukuthi ingane. ubungayihambisa ingane pho Siyakhathala thina ugadela wena ingane ungeke bo ngoba mawuhamba ufuna uhambe nayo ngiyisapha khona phela uye nayo la usuhleli khona ma endodeni uphume yakho. kumina hayibo Hayi shisa kabilana ngiyancela ukukhuluma nginamandla kuwena ngikhulumiselana nawe bese ngifuna ukukhuluma nibele ibhizi mhlokoloza ngoba vele ngifuna ngikhuluma uyibone kahle anginasolo ukuthi isikhathi iyagula so manje imigula ngiyenzeni nami igula wena uyisingani wena uyisingani wena uxa wena-ke pho vala umlomo wakho ngoba ayikho into ekuxakile awungendawo Xaba ukuthi phela mawuhamba nawe uyakhuluma sekushile la. nawe uyangena Hawu. naze nahlupheka-ke ngoba ngisazohamba yazi ngisazohamba Hawu appreciate. ngizobona phela ukuthi ngizohamba nathi siyakhathala anginandaba ukuthi bakhathala ngisukizwa khona ingane ehlala ngake ematshwaleni wena ezakho uhluphuza nazemabhayi zakho ezakho niphuza nazemabhayi hayi nexaka ukhona wena ugogwayo wena shame khona engizoqasha mina mengihamba nje ngizohamba ningayikhathazi nje noma ngifuna uhamba inyanga yonke ingazi ngivale ifoni ngimfisele ephezulu nizoyisa nani niyakwazi ngazi balokho kubokwayo nje ficabangile ngoba niyakwazi belihlezi nilesa nje ngisakhona nizoyihambisa ngani nomdakela isadalelwayo Cha ukwazi ukukhuluma. Ukhuluma noma kanjani. nani ngiyangidakela hawu Awu appreciate. Ingaphi le? awunawo udaki unakakusangawudaki kodwa kusala ngisazohamba ngisudakwali ngizoyishiya la hawu ngizohamba nayo ngizoyishiya lana Uyayifica kuma-social worker uyoyilanda khona. awunendaba laba bayihambisile bayoyilanda yami masengifuna Uyoyilanda ngoba ziyakuhlula zonke uzoyifica zihleli nama-social worker ngoba ziyakuhlula awukwazi ngisho ukuyiwashela ngiyajabula bo amasebe ngiy'ngane nayo iy'ngubo zazihleli lapha awuwashe ngisho ukuwasha manje iziphi lezo ngubo kanye namasimba zayishiyoba ngoba mina ngaze ngimshiye inhlelo namasimba manje iziphike lezo khuluma ngazo wena ngoba mina amabhiwa ayabhosheleke ngawarinsi ngiphile-ke lekhuluma ngalo wena arinti awawasha arinti iyayikhona insipho kwale sikhathi ebhosheni awuyithengi ngani ngiyithenge ngani njengoba kade uhola iqolo manje uhlanganaphi phela neqolo lakho ngoba nawe nelakho uhlanganaphi phela Uwe nelakho uyithengi ngani uhlanganaphi neqolo lami ngizonaka iqolo lami ngizonaka iqolo lami even ngisho hayi ungangabhejwa nawe angabhejwa nawe angaze ngibhejwe namuntu mina angifuni umuntu ozongitshela ngeqolo lami ngoba nami ngasase umuntu ebhejwa usekuyekho ningamtsheli nje Ukhuluma noma iqolo elami khumani kumina ngitshele ngathi ngangisokoleza ngoba Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Kune-VN le-circulator kulapha etinkundleni tokuxhumana yemntwana lebamkhuda-ke ekhaya kubo ukuthi aboyekela kuhamba ashiye mntwana yakhe akhulumela abatshela wethu get off kesana athi njena sengaye ematshwaleni nemntwana bathi uhamba nje mntwana ungakamwashela alambile athi angihlangani nenihlangana bathi mntwana kuyomthola osimbeke kuma-social worker wathi nje ntombatane yabona lolo tomthatha umntwana amamise kuma-social worker masengibuya sengimfuna utonginika yena and lo muntu bengamthuka laphana guys kuthiwa ngima kwakhe abantu abaningi babambewa ngaphansi imlomo ngemva kokuthi beve le VN lebuhlungu nakangaka le-circulator kulapha etinkundleni tokuxhumana basho abantu kokuthi hayibo yathi leminye imindeni they are really going through a lot because of bantwana umntwana atshele umntali enihlamba nje lekhulu lethu sakumagama lasenzako angabi nendzaba angangenelani nje kungamthinzi anyway balabaningi bamangele guys ngemva kokuthi bayive le voice note le-circulator kulapha etinkundleni tokuxhumana kokuthi waze wabalihlata nangumntwana waze wamphosa kumtali ngemagama bathi mntali uyamkhuda uzuvele mntali kokuthi makaphendula uphendula njena so uphele mandla guys bantu bayazelela abantwana bayabazelela abatali la ngaphandle. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out, so goodbye.